Popote TV. Online information is power. Mwongeye kwirirwa, mwongeye kugira amahoro bakunzi ba Popote TV. Ni Popote TV Sport News. Ubu ngubu tugeze mu gisate cy'amakuru, agasesiyo twabashiye kugira ngo mumenye amakuru ari kugenda avugwa muri sport. Muri sport rero twihuse cyane, reka tubabwire ingingo z'ingenzi turi bwibandeho hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Turavuga kuri zone 5 y'abakore basketball zone 5 izabera hano mu Rwanda guhera ku itariki 12 kugeza kuri 17 muri arena. Turavuga muri APR FC, ibivugwamo APR, Rayon Sports ndetse Police ndetse na AS Kigali, tutibagiwe na Kiyovu Sport. Makuru hanze turavuga ko Paris Saint-Germain nawe yamaze kwerekana Sergio Ramos warumaze imyaka irenga 10 n'ingahe n'itandatu muri kipe ya Real Madrid. Ubu ngubu dukomeje makuru yacu tuyahera hano mu Rwanda, duhere kuri zone ya 5 y'abagore ya basketball izitabirwa n'amakipe 4. Aho iyi zone ya 5 yagombaga kubera mu Misiri yimurirwa hano mu Rwanda. Amakipe 4 azaba ari muri iyo zone ya 5 y'abagore n'u Rwanda, South Sudan, Kenya ndetse na Misiri. Iyo zone ya 5 izabera hano mu Rwanda ku itariki 12 kugeza kuri 17. Inkuru irambuye tuzagenda tuyibagezaho 5 kuri 5. Ni Popote TV, kora subscribe, like na share ndetse twibuka kwirinda COVID-19 yugarije isi kano kanya. Twagiye mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, inkuru zivuga ni transfer rumors, icyo bita ibihuha bya transfer, hari n'izimwe zanarangiye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Duhere mu ikipe yatwaye igikombe ariyo APR FC, ikipe ya gisirikare, ikipe abana b'abasore muri iyi minsi bari kwita ngo ni ikipe itanga ubuzima igahindura n'ubuzima. Twari kuri transfer yavuzwe cyane muri kino cyumweru kwa gatatu, ku munsi kwa gatatu nibwo inkuru yagiye hanze ko Mugisha Gilbert yamaze gusinyira ikipe ya APR FC kuri miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Mugisha Gilbert bivugwa ko yari yumvikanye na Rayon Sports, bamwe baranatebyaga ngo yamuhaye sheke mu kuyimuha, bamwe bagize ngo ni contrat yasinye, ariko amakuru dukura muri Rayon Sports nuko ari ideni bamwishyuraga ry'ibirarane bari bamufitiye. Ubu Mugisha Gilbert n'umukinnyi wa APR FC bivuga ko yatashye ava kuvugana na Rayon Sports agasanga Eto ushinze gushakira abakinnyi ya APR FC yageze iwabo. Bivuga ko bamwe baranatebya ko yaraye muri hoteli ya tennis club arya inkoko n'ifi, wa mugani wa kuku na fishi, ariyo bita Yannick babana mu nzu, wamubwiye ko muri APR harimo amafaranga. Ubu Mugisha Gilbert n'umukinnyi wa APR FC mu myaka 2 iri imbere. Umwana w'umusore umaze imyaka 4 muri Rayon Sports wambaraga nimero 12 azayambara mu ikipe ya APR FC. Dukomeze ku bakinnyi bongera amasezerano mu ikipe ya APR FC, harimo Mutsinzi Ange Jimmy nimero 5 wa APR FC warumazemo imyaka 2 wongeye amasezerano n'indi myaka 2. Harimo Niyonzima Olivier Sef wongeye amasezerano ku munsi w'ejo kuri miliyoni 25. Hakaza Manishimwe Jaber nawe nimero 10 mu mugongo azagumya yambare muri APR FC. Manishimwe Jaber ubu ngubu nawe yongeye amasezerano kuri miliyoni 25 mu ikipe ya APR FC n'umukinnyi wa APR FC mu myaka 2 iri imbere. Undi mukinnyi wavugwaga muri APR FC ni Placide, nawe wamaze kongera amasezerano kuri miliyoni 15 nawe y'imyaka 2. Umusore nawe yaramaze imyaka 2 muri APR FC, ava muri Kiyovu Sport, yavuye muri Kiyovu Sport aza muri APR FC, ntigize abona umwanya wo gukina, ariko bamwongerera amasezerano mu ikipe ya APR FC, aho aba basore turi no kuvuga bari mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 23 ishobora kujya izitabira Sekafa mu minsi iri imbere. Ubu twakomeje abandi bakinnyi APR FC yamaze kugura, harimo umusore bita Casimiro uvuye muri Mukura, umusore muremure w'umuhanga cyane, nawe bivuga ko yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sports ya APR FC imyaka 2. Abakinnyi bo muri APR FC baracyari benshi bakinjiramo bakinavugwamo, hari abakinnyi barenga bangahe 2 bari kuvugwamo. Havugagamo Nishimwe Blaise, affaire Nishimwe Blaise yo biri kuvuga ko ishobora kuba yapfuye. Hakavugwa na Rutahizamu MK14 wa Tanzania muri Simba, umwataka uhozaho ariko muri iyi minsi udafite umwanya wo kubanzamo mu ikipe ya Simba. Biri kuvuga ko amakipe yamushakaga muri Tanzania arimo Azamu ndetse na Yanga, bishobora kurangira nawe yambaye umukara n'umweru na nimero 14 mu mugongo yambarwaga na Byiringiro Rage nawe werekeje hanze. Tugikomeza muri APR FC ari kuvugwamo amakuru ya Mangwende nawe ivuga ko yongeye amasezerano ariko ushobora kujya muri Farhaba yo muri Maroc, ndetse na Thierry Manzi wamaze kwerekeza muri Georgia, nawe ugomba gutangira pre-season n'ikipe ye nshyashya yo muri Georgia wasinye, nawe yasinye imyaka 2. Undi mukinnyi wavugaga muri APR FC
yari Ntwari Fiacre byavuga ko ashobora kugaruka kubera ko Rwabugiro Mari bishoboka ko ashobora kuzongera amasezerano mu ikipe ya APR FC. Ntwari Fiacre APR FC yemeje ko agomba kuguma mu ikipe ya Marine. Hakaba ari kuvugwamo n'umusore bita Thierry mu defense nawe ukinira Marine ushobora kuza muri APR FC, umusore kwifuzwa na AS Kigali, umusore kwifuzwa na za polisi ariko APR FC igomba kumuzana. Ubu ngubu kuri affaire ya Kagere Medi we bivuga ko nagera i Kigali mu biruhuko agomba gusinyira ikipe ya APR FC kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. APR ubu ngubu muri iyi minsi niyo kipe ya mbere iri kugaburira abana b'abanyarwanda gusa. Twongeye tugikomeza mu nkuru zivuga muri transfer no mu Rwanda, tunyarukire mu ikipe ya Polisi FC. Muri APR dusubiyemo gato tubibutse ko yasinyishije mu defense ari we Nsayimana Aimable, nayo wasinye amasezerano y'imyaka 2 muri APR FC, nayo n'umukinnyi mushyashya wa APR FC. Dukomeje muri Polisi FC aho Nsayimana Aimable yavuye kapiteni wa Polisi FC ubu ngubu yamaze kongera amasezerano umusore wabo Savio Nshuti Dominique, umusore w'umuhanga ukina ku ruhande rw'ibumoso, amaze kongera amasezerano y'imyaka 2 kuri miliyoni 21 n'umushahara w'900. Akaba ari umukinnyi wa Polisi nayo wongereye amasezerano. Muri Polisi ari kuvuga abandi bongereye amasezerano harimo Dijongo Musa, mu defenseur wabo wakinanaga na Aimable na Faustin, ubu ngubu nayo akaba yarongereye amasezerano. Akaba ari kuvugwamo n'umusore bitando wa Valeri nayo wongeye amasezerano. Hakavugamo umusore Dani Usengimana ushobora gusinya uri kwifuzwa n'amakipe menshi. Bamwe bavuga ko yanasinya muri Polisi ariko ntarasinya. Bishoboka ko ashobora gukinira Polisi umwaka utaha cyangwa akajya hagati ya Rayon Sports na AS Kigali nazo ziri kumwifuza. Undi mukinnyi muri Polisi uvugwamo ni Musanze, yabahaye umukinnyi bita Onesme aho baguze contrat y'umwaka umwe yarasigaranye bamuha ni Kofi. Ubu abo basore bose turi kuvuga na Muhajirin Hakizimana bapapa Rayon Sports ariyo nkuru ya trendingaga ahantu hose mu Rwanda. Muhajiri yasinye umwaka umwe kuri miliyoni 15. Ubu umwaka utaha Polisi izajya yatakirwa Muhajiri, Onesme ndetse ku ruhande rumwe hari wa musore w'umuhanga cyane ariwe Papisi Womana. Tugikomeza hano mu Rwanda tuvuge ku nkuru muri AS Kigali. AS Kigali nayo iri kuvugwamo abakinnyi benshi batandukanye barimo harimo umukinnyi bita Mugeni Kakure Fabrice, Vanderateur, Mediateur, Congelateur, ni byose. Umukinnyi bishoboka ko yatandukanye na FC Leopard agomba kuza mu Rwanda akaba yakerekeza hagati ya AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sports. Undi mukinnyi uvugwa muri AS Kigali, umukinnyi wundi kuvugwa muri AS Kigali ni Dani Usengimana ndetse no kongera amasezerano Emery bitari byacamo neza. Undi mukinnyi muri AS Kigali bongeye amasezerano mwita Kalisa Rashid nawe yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya AS Kigali y'imyaka 2 azakomeza ayikinire. Hakaba ari kuvugamo n'umukinnyi nawe ushobora kuba warasinye Saba Robert uri mu biruhuko muri Ghana ariko bavuga ko abanyamategeko biwe cyangwa aba agent biwe bamaze kuvugana na AS Kigali ashaka kuzayikinira umwaka utaha. Uyu Saba Robert akaba ari we yari top scorer we na Chabarara umwaka sezirangiye, bishoboka ko bashobora kuzatakana mu ikipe imwe ariyo ya AS Kigali. Dukomereze mu ikipe ya Kiyovu Sport yamaze kubona umutoza mushyashya ariwe hari ingingo Francis Mbaya wavuye mu ikipe ya Polisi FC, ubu ngubu bakaba bamaze gusinyira ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport amaze kongera amasezerano wo bita Mustafa ndetse na Gilbert, abo n'abakinnyi bayo bidasubirwaho imyaka 2 bongeye amasezerano. Muri Kiyovu Sport aracyavugamo nayo inkuru yuko Sugire Ernest utayizamu w'abanyarwanda bishoboka ko agomba gusinyira Polisi. Kiyovu Sport imyaka 2 nawe kuri ku mafaranga menshi cyane, nimero 13 tuzatuyibona muri Kiyovu Sport umwaka utaha byanze bikunze, aho yifuzwaga n'amakipe menshi harimo na Polisi ndetse na AS Kigali. Undi mukinnyi uri kuvugwa hano mu Rwanda inkuru iri kuvugwa hano mu Rwanda ni umukinnyi bita Nishimwe Blaise wifuzwaga n'ikipe ya APR FC ariko byarangiye Rayon Sports ibaciye miliyoni 50 aho APR yatangaga miliyoni 30. Ubu inkuru iri kuvugwa ahantu hose nuko Blaise bishoboka kuba yari yaranariye n'amafaranga miliyoni 15 yaratangiye kuzikenyereraho ariko Rayon Sports ikaba yamwimanye. Hakaba haje Mananiza Blaise bishoboka ko byanze bikunze agomba gukina Rayon Sports umwaka utaha cyerekezo miliyoni nizitangwa. Aramutse atanzwe izo miliyoni 50 yaba ariwe transfer ya mbere henze hano mu Rwanda, yaba hagaze miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu Nishimwe Blaise aracyari umukinnyi wa Rayon Sports, benshi bavugaga ko yasinye ariko ntarasinyira ikipe ya APR FC. Inshuti ze za hafi harimo na se bakomeje gutangaza yuko bo bativanga mu biganiro byiwe, ahubwo ari APR igomba kuvugana na Rayon Sports bakumvikana. Mu ikipe ya Rayon Sports ari kuvugamo ikibazo cy'amafaranga ku bakinnyi kugira ngo basinyishe abakinnyi. Ubu harimo inkuru yavugaga ko Mugeni Kakure Fabrice na Niyonzima ari ushobora kwerekeza muri Polisi nawe bagomba kuza muri Rayon, ariko ibiganiro byarabaye, ikintu gisigaye ni sheke cyangwa amafaranga kashinga abakinnyi ba Rayon Sports. Rayon Sports yongera umukinnyi umwe w'amasezerano ariyo bita Ndizeye Samuel, umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo wambara nimero 25 w'umurundi.
w'umunyarwanda w'umurundi afite nationality ebyiri. Uyu musore nawe yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sports imyaka 2 kuri miliyoni 5. Dukomereze ku nkuru zikomeza kuvuga hano mu Rwanda, zicaracara hano mu Rwanda. Reka tuvuge ku musore ushobora kwerekeza muri Musanze ariyo bita Mudei Sulaiman, ushobora kujya kwa Trump, aho bishobora kuba n'ibiganiro kuba byararangiye. Undi musore nawe avugaga mu mujyi wa Kigali, Ndori Jean Claude, amaze gusinyira ikipe ya Gorilla FC, wasinye imyaka 3. Ashobora kuba abantu benshi batebyaga bavuga ko ashobora kuba yasinyaje nko gufasha abazamu nk'umutoza cyangwa nk'umukinnyi, ariko byose ni nk'umukinnyi ufite experience kandi mukuru ufite n'ibikombe, ni icyaje kumara mu ikipe ya Gorilla FC. Twihuta cyane dukomereze hanze y'igihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania ari kuvuga inkuru nyinshi zirimo MK14, Haruna Niyonzima ushobora gutandukana na Yanga, Sarpong Michael na ushobora gutandukana na Yanga, bivuga ko ashobora kuzana mu Rwanda hagati ya Kigali na Rayon Sports, imikipe imwe ashobora kuzakinira umwaka utaha. Medical Gere wifuzwaga n'amakipe menshi muri Tanzania harimo Azamu, hakazamo ikipe ya Yanga n'izindi kipe nyinshi zimushaka, zose bishoboka ko ashobora kutazazikinira, ashobora kuzana mu Rwanda akagaruka iwabo ku ivuko agakinira ikipe ya APR FC. Twihuta cyane tugere mu Misiri, aho Mohamed Salah ikipe ya Liverpool yamaze kumwimana kugira ngo azajye gukina Jeux Olympiques mu Misiri. Jürgen Klopp niwe yatangaje abanyamakuru ko Salah bakwiye kumwihorera akigumira mu biruhuko akabanza agafata fresheri, ubundi akazitaba ikipe y'igihugu umwaka utaha. Dukomereza muri Euro, tubibutsa yuko Euro finale ni ku cyumweru saa 3 hagati y'Ubwongereza ndetse n'Ubutaliyani. Ndizera iyo match mutazayigotwa. Ejo muri Copa America kwa gatandatu naho hari match ya Argentine ya Messi ndetse na Neymar Brazil, bazakina saa 8 z'ijoro. Nibyo match izaba, nimuzibagirwe kuyireba. Dukomeza twibabwire ko Sergio Ramos amaze kwerekanwa nk'umukinnyi wa Paris Saint-Germain nimero 4 mu mugongo, amaze kwerekanwa i Paris, yakiriwe n'abantu benshi, aho yagaragaye kuri video ateruye umwana agendana n'umwana we i Paris. Ubu ni umukinnyi mushyashya wa Paris Saint-Germain. Muri Paris Saint-Germain cyavugamo inkuru yuko Kylian Mbappé Rote ashobora kuva muri Paris Saint-Germain akerekeza hagati mu Bwongereza cyangwa muri Espagne, ashobora kujya hagati ya Manchester United cyangwa Manchester City. Biravugwa ko ashobora no kwerekeza no muri Real Madrid, mu gihe abamureberera hafi bavuga ko agumye muri France adashobora kuzatwara Ballon d'Or. Bamugiraga inama yo kujya hagati mu Bwongereza no muri Espagne. Izo nama akaba yazigiriwe n'abarigende barimo Nicolas Anelka n'abandi benshi b'Abafaransa bamuba hafi, bari kumugira inama ngo ave muri Paris Saint-Germain. Twihuta cyane tubibutse ko uyu munsi ari indi etape ya Tour de France, aho yatangiye maillot jaune iracyafitwe n'Umudage. Dukomeza twikurikirana tukazababwira uko izarangira. Ni Popote TV, kora subscribe na share, kandi twibuke kwirinda covid iratwugarije. RMC Kibaya machine gun. Murakoze, murakarama. God bless. Popote TV online, information is power.